hanking talata koko hawni woni ko waɗi ka leydi ɗo Gambia ka wiyeteɗon Birkama Jalambangoto e sonnajo wiyeteɗo Ummu Diallo woni ko itti sinamu wonki wiyeteɗo Jeynabou Diallo nini ngu jamanu ngu fewniɗen modi mabɓe Mamadou Diallo yottoreji ɗi men heɓidi e mabɓe ɓe sifi ɓenni ko non woniri dey yaray sonnajo mabɓe ɗimmo mo tawata neɓali ko ɓe tiggimo haray ko on dey woni ko itti sonnajo mabɓe mawɗo o wonki ala wo non ko waɗi kanko Ummu Diallo waruɗo Jeynabou Diallo ɓay o waɗi ndum muradu ɗam haray o ukkumo ka nder woyndu battani investigation ji wonano ɗum e waɗede fi ɗaɓɓutugol kanko Jeynabou Diallo mo tawata ko Ummu woni ko warimo haray ko paykunto sukun goto e mabɓe woni ko widey nene mabɓe hino ka nder woyndu yewtoreji ɗi kamɓe modi ɓe sonnaɓe ɓe tawata hande ngu jamanu ngu fewndi ɗen goto ka wari sina muɗum wodi ko ɓe sifi. Ok, min ko Mamadou Diallo Jalamba Diané Kounda Mamadou Diallo Jalamba Diané Kounda bo hanki mi yalti golle bimbi mi arti around 2 bon min arti around 2 mi looti min ñaami laati min e debbo wara ɗo min woni ɗo ha around 5 min salligi min juuli bon min jotti ɗo ha around 6 ta hewti ko mi yaha marché bon min ni mon ɗo yaade marché bon kanko kadi o ƴetti buri gongol mi acci on ni mo woncutude tuundi no ɓaawo ɗo bon mi acci mo woncutude kanko e jiw makko ko sina makko no waali ko suudu makko ga bon mi yalti ga e 6 mi yehi marché sodugol bagage mi arti around 8 bon hawri paykoygol kadi yehi iwi dara ɓe fof mi ari mi tawaɓe ko dambugal ɗo bon ɓenni baba men yarneno min o yarmo ɓenni mi noddi Ummu yalti min Ummu honto Jeynaba woni kanko karamo ko araniɗo Jeynaba o yaadi e maɓɓe min an hakkude e Allah iɗa wawi joɗade ɗo karamo ko yaada e Jeynaba ronka noddude kawtal ngal ɗo faaɓe yaraɓe faabuma o inni o waɗari ɗum min ok donc ay mi firta dongal ko mi ardiga mi noddi o gorejo an ɗo min mbari mi ari ɗo mi tawarɗo Jeynaba de o inni a landike mo minni mi landike mo o inni ko honno mo jaabima mi inni o inni ko karamo ko aranimo ɗo o inni ok mi ƴetti Ummu ɗo mi yaha ko police kisam min fotti e toon mi ƴetti Ummu mi yehi ko police Birkama to mi tawimo toon min yehi bon min naati bon ɓe landi debbo on ha debbo police jo landi Ummu ko honno feƴƴiri o inni kanko o yi karamo koje ɓe ganni ɗuma ko on ari ƴettimo yaademo debbo police jon inni o an hiɗa wawi on ɗon ƴettamo yaha ronka wadde hito e kawtal ngal on sahi o inni on goy na premiére fois argol o ari ɗo ha laabiji 3 wa yetike modima o an hiɗa wawi on ɗon ara ko galle modima wala toon o waɗa do laabiji 3 ya ara ha 4 ronka hollutude modima ene goɗɗo no arde ɗo ceernojo onni o debbo on landila o inni est ce woynuno ko galle ma min ni woynuno toon wo on daari min ni o woye o inni ok o debbo ɗo woton accitumo de minen ɗo ko police Birkama to min yawno minen ɗo na minen ko police Ñambaye to yaha to ko ɓen laamori heedega min immi ɗo min yehi ko police Ñambaye to min expliquani ɓe ɓen kadi inni est ce woynuno ga min ni woynuno ga enni men si min daari to min ni ɓe windi kaydi ɓe jonni layo min aru min daara bon min immi min ari min e gorejo an e Ummu bon min ari mi udditi woyndu mi yonni min mi mbari hino ko paɗe Jeynaba je mi hayniɗe ɗum gorejo an o jaabi onni ta hara o ukkani ken ko woyndu ɗo bon min ombi woyndu so kawtal amen no takko ɗo mbari inni est ce maydaren taw si tawi Jeynaba ala to mi yalti dambugal ngal ɗo tun gorejo an inni enen honto jiw mboboko min nimo nderga wo yiltitoɗen mi landomo on saha mi yiltiti mi yaltini bobon tawi paykoygol fof no ko salon o ƴetti bobon o sekki o dari ko dambugal na on Ummu honto nene ma on jinko sappi ko woyndu on Ummu andi jinko ko ga sappi Ummu inni kanko haaju makko ala simo toon haaju makko ala e ɗum si o ala toon haaju makko ala e ɗum on saha gorejo an inni Ummu ko hombo hokkimo toon tawi Ummu no darori ɓaawo ga jinko fewti to inni ino ko ande o wata wolde o sappi
bon men on ɓe woyni ɗum ɓe yirtiti police Ñambaye min explique ni ɓe tigi tigi mi yi ɗon paɗe Dieynaba ɗen on saa ɓenni on déplace auto minen police ɓe men arda mi yehi mi déplace auto minen police ɓe men ardi bon ɓe udditi ɓe haɓɓi ɗo rato ɓe naɓi laabi ɗiɗi min ƴawni tawi ɗumannaki goɗɗo jaɓi naɓi harli ton ha rato on ƴawnidi e makko ha dow min ɓenni hino mo nder ton ɓe acciti mo nder ton ɓe ombi on saa ɓe noddi duwaɓe arde ɓen hooreɓe maɓɓe ɓen ɓen ɗon fof aroy on saa ɓe udditi woyni ɗum ɓe ƴawni mo ɓe wallini ɗo ɓe waɗi golle maɓɓe ɗen bon ɓen wonno ɗo ha around 12 to 11 bon min ɓe ɗumanni ɓe yaadi e fure on minen ɓenni joni bimbiye men yahugo police ko noon feƴƴiri haray ɓe sodnaɓe mon ɗiɗo ɓe wowi haɓude non ɓe wowa haɓude ko honɗum ɗon addi sabu ha ɗum ɗo wawi wonde ɓe wowa bon ko ɗo ɗum ɗo ko hanki mi fuɗɗi ɗum ɗo ko hanki mi fuɗɗi yiide mi wowa yiide hawre hakkunde maɓɓe nano mi tawri ni hanki hande ko honɗum e suno wonde bon suno ɗo tigi tigi on ko o waɗi ɗo tigi tigi waddigi na ko gila ari ko kabila ɗo mi yiya siga ɗum ɗo taw ko fuɗɗagol ɗum ɗo haray kanko sonnajo waɗɗo ɗum ɗo ko honno o wiyete Fati ɗon kadi honno ɗum wiyete ɓe fof sukaɓe bon sonnajo Fati ɗon mo jogi sukaɓe njow bon sonnajo waɗɗo on ɗon ko sowiɗo ko hombo woni ara noon ko wara ɗon oɗa kanko neɓar ko tigga aray pay ko sappi ko duuɓi jolo jogi bon duuɓi ɗiɗi ko honɗum noon tori ɗon sécurité on bon tigi tigi sécurité on ko di tori tigi tigi yoɓe jogomo ha ko laaɓi hetto anden ko laaɓi ko ɗum tori sécurité on